Za kaj človeka? A da vi u naturalijama vrnete do kompenzacija, da. Masaža, džakuzi, tretmaj, ja, super se to sliži. Molim, kaj, nemoj me porokiti, jer se pogovaram po telefonu. To se super sliši, samo mi takvega Ankica človeka nimamo, zelo mi žal. Ček, samo sekund. Kažete Srbije, da ti ja popraskam. Da, luksuzni tretma pravite, all inclusive, pa žao mi je, da bi mi imeli tega človeka, tam se lušno imeo, da. Kaj mi je padlo neki dole? Ma ne, Vešćo, pa... Daj budi tih vrši da pogovarati po telefonu, tišina. Pravite da je dobro da bi bio u slabim stanju pa da vi njega zrihta. Znaš sam se spomenuti, to bi to lahko bio. Mile, ovaj šofer. Ali ne, on nema časa, on ne bo mogo. Žao mi je. Nič, Ankica mi je zelo žao, bomo morali drugič to urediti. Dajte me, pustiš se po telefonu. Čuti. Dobro, Ankice, joj, zdaj sem se spomnil, edino eventualno, če bi še to ime. Pa daj zapište, da bo prišel gospod Debevec. To napište, Ankica. Da, Debevec. Evo, dobro, Ankica. Nemoj mi sliriti celu uniformu, boš mi postaviti.